Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masi kanti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano mo Nasakit ti tel mo, when no? Day tati sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kwan pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si kamot yung tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mat. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? At ay balay, nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti taltal na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam dayjay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kasjay nilan daw. No maabak dayjay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usarag. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakag. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinagannak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Ay, jak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki ding. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya yo. Saan akas ta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nya laki. Nasakit mga ti tel-tel ka. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo matan panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam. Idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryong. Ngamay na, awan lata. Di pa ilang makarik na at ibain tiawanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggan na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi, tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na.
Dayta nga ro, ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na dayjay nga anak mo. Jakla mo no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ye balay da no kas ti asumangpet iti balam. Ay, Ngam nilan daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. ay nagadunga raw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilan daw. Intun bigat ti panagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? O, agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay, nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O, Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. si kaki di mo. Sa makasta paray, o. Anya kitag sakit iteltel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta pare. Naikalis lang ti dila mo, paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo pare. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas matin apa nagrasarason na dayjay a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot dayta. Ay, dilag ba inda alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matanlando? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga kagkagkag. Nawan tiriri na. Kadakariri na, may niya laki din ay haway. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nga sakit ti tultal, nasakit ti tultal. No agsakit tula ang agpaiso day ta tultal mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kas jay nilandong anak ko. Kat maan anusam latta. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko, aya. Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tatiaramidag kan kwa na. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalew. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako na kundi sakit. Puno na itumuyan. Anya? Nasakit na talaga ti tel-tel ko bakit. Ay, marigata nakpahinga umangay. Nagpuno ti tel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agya
Yaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Anya, hindi kakit di mo sandra. Apa kasta mo ti bagbakam. Kasla sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando iya ospital ba kay? Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimay sunti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanin akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taad dalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay mo't kit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimay sulang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaidna. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Ya ala. Gusto ko mamut din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Nagbalbaliw tarupam, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo med ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimay sao. Ay, saan na maulit pa paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ako. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumati na kairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Yang kelmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Ang kay. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada sa Montina Hospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kay. San itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga high blood. Ay, unay day tan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel-tel mo.
Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang harap. Promise, Angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatil-til mo. Gapaw, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayamanan nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit titil-til mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag tibalayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, yung laki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yung lang arurang nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabuteng ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini di kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang amin ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas di bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag trabaho ta napabungan na matay. Kung kulala. Unay mo. Iso di bagbakala. Ang laki dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya. Ay may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakastat ibagbagadakin ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay sana makait. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, takitam Dahil ti maganap mo, iti kinasarot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.